Mayam Krumzari, Adum Impact News ni Impact News ki Manung Hutna da Wahengum Lalpalna, Mayam Butaram Luxury, Nasi Manung Hutna Kanagadu Topixi, Maroina, Manipuri High Court ki Chief Justice Oramba, Handakta Nona retired Tokiva, Sidharth Mirdul National Media, the Ponto Matuna, Manipur the lady issue, see Matam Sangna, settled Tawungam the Lapasin Moraga. Recently, Guidina, Ziribangi Todoksu, Miam, and a Kangar Wahamni, Angahum, the Pihum Yona. Minusi later na farga hat talk hibi to dosin amena irangji hen kanjalak pai film the lak pasin morga politically manipurgi issue result to wangam the bagi film da hojipok matam sanga tha taram mapal lom laksan basin morga manipurda president rule PR lak pi lambi si yamna possibility jam wang lak le habi waham khoi Sidharth Mirdulna retired chief justice na phongdrok pa habi tare masigi role na hojik manipurda leiba manipurgi political koigi leiba scenario habi tare leiba si Leingakpashing Marakta su koigi toan ba MLA minister sing gi Marakta media da phong na hojik si lusingba sing asi sindokpa matam oire Leingakpa gi mathakta pen da habi tare leiba si minister NBN lusingba lenga asi leadership sindokpa mathok tare habo hamsi hojik phongdok narakpa maramoduna oire hom di leiba solution leiba issue si solution porna ba right approach ta sanction bagi mamidi adum ta baji khar walap oiraga irangji hena kanjin bagi film sida amo hena political gi oiba leiba Leingakpashing marakta ko MLA sing marakta ko gi miam gi representative sing marakta mod khenaba adum bagi film lakpa toan ba ngasing media sing adum phonari ba MLA minister khar di already Delhi da sanction do na jiksi center gi leader sing unabagi paudum Panglari so far subject to correction sina chumba lan badun oraga MLA minister sing Manipur da leite habitare aduga opposition ki market gi si parliament ki session sa tharakpana mon oraga opposition market gi ma khoi gi achabu role ma lawraga Manipur gi issue si yari makai angma thakta am thuna solution prokna ba ma khoi market gi am thakta center da thong thin gani habu hamsu leire aduna sim ministry market gi maro ina si khoi pham thukmun sing gi thabuk si tawgum si khoi ma toina sanction si habagi appeal di adumuk chathadun leidi bani Maramodna ori films da Leingakpashing marakta mod khenabagi achaw issue lakpasin maram orga miam da yamna taraina lobu yadaba wafom lakpa habtar issue si khoina yamna laithong lobu yadaba yamna lusalakpa film orakpara habagi waham sulakpa orga Leingakpashing marakta mod manadaba leirabra haba topic asidang asi man unagi thamsil ko sabani asigi man unagi thamsidang asi Impact News ki studio da lengsin lebi si egi yerak thangbu lebi si oza Dr. Dhanabir Laishram social scientist ni oza Dhanabir Ahmad Tramusuri oza Dhanabir ga hek thangna lebi sina Oza and strategist UNI bureau chief ni oza strategist pustra maksari and last but not least ay yet ithang thangda oza strategist ge hek thangnab da lebi si oza Dr. Thangzum Homent ko Indira Gandhi National Tribal University gi Department of Science ki faculty ni oza Homent pustra maksari parliamentary form government da dagi democratic system da di ko magi khoi Leingak minari mayam je we swim together we sing together pull up say they are in the same boat ko tongan manate dictator gumbo diam lai aina tonung ba aina hai gi me amdu loi indabya de ga haba dugum du dikhar lai grama di wari watai sadra su ai aduga democratic leadership ta di laiba me am jing duga wari watai sanaraga pull up tu ba ya ba ma lawraga thabak to bu yam chani kariyum kanda makhoi akoina Dyson views Dyson views, no one can ignore the Dyson views of the others. The Dyson views sometimes positive content in Yahweh. Only to Pacifica Port of Yahweh. I don't know when Mari Dyson Pire Haraga, Patan Lobiati, sometimes Kana with Yahweh. Adu Yankanda now, the question is Hauziki MLM in C, the Gidi Luchingbaga, Larry Bapochida, Council Minister in a Thai day. Matam pharing dadi khoi kare haitare se 3-tier system ni dina cabinet mantri lerami adegi state minister deputy state minister ga lerami adar kan di khara problem nei ti kari noida lo issue no pi khoi Manipur yam nuai jani kunthra ga mathoijina majority oi basida kunthra mani manga lebida mantri loina mi amani katang lawdaba ko adumai lebo yawgram ne ba ngalingai degi laina ama di nai khoi da Idi mantri ek oidri ipen penjada boka ada hojiti masing du yam tela amnin pila amnina mantri ju oidaba yam yawramnina hana tormi badu degi hojika khenarak posida lusing bana masi khangna adjustment ama changi number 1 da magi
ai jajabado democratic leaders hardi masagi value sharing phajana tawmina batai adagi karigum wafam phajana khanaraga puthok patai adagi di mayam gi oibak ayabadu pulob lorga puthok pakanda madu adum magi atai jing dusu ai gisu daita lei ai gisu responsibility fixed story ai ju Leingakpas da yauri gai khanbagi nungai ba ma legally adugumbaji lairaktragadi masana azum khra indifference to galeba sini akhoi context sida hoji urise azathan wisida in laksini wisi chief minister na highway matungina hoji hairisi akhoi ajik phamunabi matam nate habani aduga Manipur gi issue si solve tongna ba maroina illegal immigrants drug issue lady issue singsi solve tongna ba angamba thakta honari MLA mantri sing khoi tumba zadana honari hot su honaki gani ka haibani chief minister na hairisi aduga nakal moromda maki MLA minister sing maki council of minister de yauri ba cabinet minister aduga miyang mi hut MLA nadi maksi sindok pamba yu wafam sula ibani nakalomda aduna nakalomda mu khoi hojiksi even minister khemsana su aduma media da phongdok wafam ni MLA tarama panna puna soi tawraga center da chief minister sindok pu wafam thare kai basi masamak na admit tawro hum ne aduna chief minister di haidi ba khoi punna am to hoina honari haina haiba nakalomda na hona da bagi mami yung chutaba sida miyam si kadai dum da dilemma ma miyam si chamam na hanba miyam si kadai dum ma aram aram bi da lamjing ba ya ba gi film da laina lobro kamai ubi sa CM gi version de adumai pi ni anybody no wakanda dum pi ne ba mayam pulap tawri kholi ama tawri na ada magi hana gi program mayam du hojiki war against drug wagera adagi go to adagi ana ye ki health ki wagera program si haiphet adum commendable program si khra adum leiba now mongonda hoji problem wari si di atai munate ba hoji laiba me third tagi ngasi bau cha thara ibu sida Manipur gi miyam si kham thengna wa ba ya warena sida as a leaders man local leiba adi sigi ji even samsana conflict sida my conflict intervention adi conflict transformation adi conflict management conflict resolution kind of process miyam leidana ada even intervention ji bo khoi he hobagi process se masi bo in thinwai tawdaba ada miyam di wa ba sum helakpa wa ba ji socially juare politically juare economically juare wa ba ya ware hai tarina adu dadi luching baji matik sadre na haibagi wafam ma laise sizu miyam gi large scale reaction ji leram dodi hayam dab sa ba adu miyam gi large scale reaction leibe bu MLA sing mayum mai thaba thuai ba khutba tor amni dana ko adu di sigi ji thaksila di any Leingakpashing di praja ga naknar ga chatkadabani na praja na pamadu da magi peoples ki masses ki aspiration do adu da ju tonga chatpagi posi yam phaba ai di khudamoina handaki da saudana khodana lakpa da yauri dana ko se CM je khoi da du hayamne da toromne khoi ju yadabu ko iramne da toromne ga na convince tawrakanda ka kaimbo tawdana tumin chakhiba ju yauri ba wari boba adu miyam gi potu admaina leibani na aina khanjabada hojiki problems mana face tawbong amdre aduna leiriba sida miyam ne hena wale si oragadi lusingba ma sindokpa mathau tabra ga haibagi mong da neba thamnarei je ko aduga asengbadi magi chief minister gina sum hoji bokte yengkanda ngalingai da di mana haibasiga mana torokpasiga ani ji प्रजादा दुम नुंगाई बा पो एमेबा प्रजाना सु पेंजा बाय तारे पा होजिना ngang isiga tokthore isiga ju janadre khud ka thaba ka manada ba chin ka thaba ka manada ba ai miyam da sum waro ba yabagi leidana aduna miyam gi apam bagi wang mada leibagi mong sida thamak ba pot amane ba aduna MLA sing gi manung da su adigi di minister sing manung da su minister gi di to some extent khara phai di keno da hoji bob da di from minister amada gi di reaction ji leite dana ko minister na ta ba maike de gi di lak pa hore ado loina bakse yamna khoina yeng ba yar si council minister adegi di MLA mayam ruling party de laibiri ba mi mayam sing sida democratic leaders su phare aduga as a democratic lebang apa mi amoina kamaina loina ga dage kamaina sat ka dage haibsi su khara khangba mathau tai ba kaino da value is share toradi ai keno haijage ba lalpal ko akoina adu phai na magi defend to register kan dano na aina mungdi kana phangane ba maru baisi maktabu given
take makes a good friend idana akoi ni tinabada nangna su piba ina su piba nangna su lawba ina su lawba du ta kanda kuina tinarize aduga aina da lawni haiba nangna di sui pidaba aina da piba nangna su sui pirak taba wargadi ani du kui deba ko okay adugi matang du da sagi value sharing se sisu maru oiba adugi mo potu yenga di yamna sida strain oira bra aidi nangna amaga lapthok na gi bajing se kari dagi no na khoisu yeng musangi ba adubu yam harau ngai di oide these are all for the interest of themselves not for the masses ko okay yam gi interest iman man da bagi pot mdi mami ta hen thamjai okay yam noi je oja dan be yamna akoi gi political oiba issue ni uji tholai ba je akoi gi people gi representative oina thagat kriba mayam amana opposition boy ro ruling boy ro adu hantak tholai ji ruling dagi ni ayamba na hajarage ba rameswar amasung khemsan and atopa moi tratret kana the library sudi prajaji chumna nakanam da chumna pubiribra pudabra kanana punabo honari aduga me gi tanghum dagi tholaki ba 2023 gi tholakri bi isuji kari dagi no ga haibasi khradi yaudaba dawna tawe heta tholakri basi da akoi gi aina nuai jabdi handaki matang ji da even opposition na tholakri ba isuji gi maruina congress gi side gi ju yengjaba kanji da tholakri ba isuji kari dagi tholakri no haibadadi even opposition da leiba congress na bu deny to dna haijaninge handaki tholakri ba isuji year long sahi amna sangna leiraglaba immigration gi issue ama especially after 1960s ko then ani subada drug ki issue ama masida yauraiba poppy ki plantation akoi gi mamangi congress government gi matamda poppy thariba mayam cultivation thariba mayam se masi muthakadabni haiba amasung action lokhanamba ju tawdaba nate then ahum subada tholeiba leiba migi lying gi dharma mana thamjariba chingoi natragana chingdum mama akoi gi na ki roina na leiba ngasai gi cultural side ni religious side ni haiba kanji da ju even congress opposition na du deny tawde aduna tholei be suji da genuinely tholei basi kari no pikraba manipur gi lamji da furup yamna leminaraba mafam ji da leiraiba sigi sahi ki cha kya changnak tuna leiraiba illegal immigration gi issue drug gi issue poppy plantation yauna ganja bu yahol se then audagi akoi gi leram ba lamji da magi particular community amagi chanabi amana yumpham moiraga taning mofam da tabya icha manga podi nupa manga dugi khungang manga hot kani ga haibajidi legally yadi haibadagi tholapagi issue ni haibajima di congress na vote deny to de haijaning congress dilar na even oropa matam da su yumnam rameswar haibi gadra mla makokta hangapan machugi khudai ama yelaga manipur gi damakta ne leirambane na haijaning then even singjamai gi panbiri ba akoi gi honorable matamame speaker jo viramba makoi babuta leirei be suji da deny to de but the way sahi ama henjal aba sahi ari sujla kada ba sigi lei be suji resolve to no hona bada mi chani gi mathakte hena siraba lising taru gi mathakte hena 60000 gi mathakte hena nasai displacement laba matam jida di amasung economy de amna solakpa sida di pena da badawna luina tholei ona lei basi ainu uzaba kanji da genuinely root cause hoina yumpham oina tholei be issue sida di yanada bra haita di loina yana badawna tawri including maitei even nagana bo yari ne haijaning but sigi waruisin nama porona hona bada sidai ba thawai mangai ba amasung asai gi akoi gi lepham sabam khangdana lehali ba nomagi hingnaba honabada laiba akoi gi punsi ronda tensionary ba mayam sida di kitang awaba phungdok badawna tawriba aduna praja haiba kanji da and even maitei haiba kanji da akoi ji handak si khara punsen na chatpa ngamdaba dawna dum uzari praja sida in laksin ngi china maruina miyang gi mai kai degi di khara magi over personal opinion khara phongdok na badai hen rokna siosena yam sauna lusinga miyam ji maruina manipur gi suda siosena lusinga pubani miyam achau apun voice amoina di chief minister natraga lengak sindopagi leadership sindopagi waham hojipagi di akan education nama achau apun voice di lakpagi poti hojipagi di leitri and leite exactly adubu politically motivated yes aduga miyang ba sigumba amadi apun voice ama leadership silo chief minister silo lengak silo haibagi apun voice amadi laktaba taraga su adumuk
इंडिविजुअल सिंग मरक्ता मियो कांगलु खरगी मरक्ता दम ngang na da waham di oidre hai tare adum lekai da kari da mafam khuding da ngang na waham di oiraba lengak pas hojik chief minister oiriba post chief minister oina lusing miyo si matik sa sa da ra mak le da irang sing matam changna solution propang ngam da leiri bani haina ngang na ba nakal morom da issue si yamna arrive issue am di oidabani na solve to no hon matam de du sang pot na haina myang mak to su debate che dum tok da na ti hariba aduna lai posi da irai lai ba इराय लाइन ngang thopom di oram moina lokja bai tare khoi gi lorim rameshwar mla minister of khemsan na ma state mo lusing ba ma sindu u gan har pase irai lain ngang thokpa phibam di oiroin lob aduna sida makhoi marakta personally oina yana da bo oina logodribra adraga issue si tasingna chief minister sina losen ngam dabadagi makhoina hari ni na logodra kamani yim bi jami adu ne aina ngasai dagi thamjaringi ba root cause hori ba issue ji kari dei tholake ba eviction toru dei tholakpane war on drugs toru dagi tholakpane aran ba toru dagi tholakpana te war on drugs amasung eviction kobru si akoina tabya ba tare kobru khorum ba chatpa yarakta kobru gi life hamda then amasung ngasagi lady ba khun mayam ama masing je langam dana hendorakpa madu yaroyana madugi eviction drive tasaruba amasung waron drugs haudo uba maru oina sidagi tholaki be issue ne aduna genuinely issue sida akoina issue base oiba sida issue wise khanabagi mahutta ngami ngamde na lakpa kan sida akoi praja mayam haiba kan sida praja jigi marak sida leiriba division jima akoi udaba yaroi number 1 kokomi na loina mak maitai ge je puri bra fox na puri bra amuko na puri bra ahum jigi marak sida tongan ba topa ma su leiri bra haibagi issue am jodum lai then political party amana loina humduna akoi gi mayam je punjan na ba tana na ba honari bra madu su udaba dawna tori handaki jiri da thoki bi irang se kanana laluri bano haibagi issue am jo khoi da lai yam nungaite angang macha ahum amani then nupi ahum amani masi hatugi ba issue si kamaina tholaki bano haibu jo koi hangba ngamdri ana langningi ba poti akoina praja harpa kanjida asa uja danabirna thambi ba damaina parliamentary or legislative form of government ama leiba kanjida makhoi masin gi manung da leineri ba dissent yanada ba mayam de makhoi matung makhoi gi manung gi meeting jira moi khanajaraga karamba course of line ji karamba course of action da sakadab no haiba jidi praja da thambane hena chunggadaba da ama oigadaba male adu oiraktre bo hujik tawri jidi leader ne na self appointed self claim oiba mayam ama thola ga akoina pa aina pa mi jina sini aina pa mi jini ma sini haiba je tawnarpa kanji da resolution ama lakpa ngam dab dawna tawri masina maitei gi marakta leiba division jina yumdang na ba mizoram gi politician mayam na ju khudong chaba ama lorko dawna tawri opposition na ju hairi MNF ki parliament ta handakta sigi chief minister ji hongdo president rule thamjalo aduga santi lakani hairi equally samana ba maga yanada ba moi opposition da leri ba joram gi party lalduma na jo dum hairi aduna tawri ba sikari no politically manipur gi mafam jida asangka sarna haiba kanji dei kai bam ji ausale ba noi mete jibu kai do leri ge noi mete jibu karama mi no na haire bojik se agoi da leiba division ji sine people gi harpa tarabadi people gi mafam khuding da apam pam ngang na haiba kanji da masi gi je akoi gi lana natraga chumna represent tori ba leader mi amjina ngang na pata ba tarabadi karama makhal gi waru sin na lak tori ba no so the issue si ngasai gi leiri ba chief minister hongdo ga loini haiba tarabadi am lai ba dawnu uzari ba gi ma hongdo raga illegal immigration ji loi gadra ma hongdo khra ga ma lokhok khra ga draki suji loi dori bra ma loi thokra ga na kobru gi suji loi dori bra kobru khang na te nompok semai de lehuri ba ngasai gi laifam mohum ne hana imphal east ki amasung thobal gi da na trouza sigi da leiba kanji da laifam ahum ne liraba laifam ahum ne sigi laifam ahum je kangpupi district na create to gi badagi kangpupi da loina chakre revenue district na hoji thobal da dum oiri ba adu ita di sigi mafam da khun tasal laga madugi eviction torba kya matang du da ngasagi chida tari ba chingni miam ji da mo metai gi da mo attack tori ke gi no ising de mathak di center e ada leiba issue ji kai no taseng na Manipuri natragana maitai gaijina genuinely tholei be issue ji kari no issue ji progna ba lambi da chatpani hena phagadra natragana issue tu phumjan graga
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔ ꯋꯥꯔꯦꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯅ ꯐꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯌꯣ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯋꯥꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯃꯤꯇꯩꯁꯤ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕꯁꯨ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯣ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏഡ് ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯃꯩꯇꯩ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯂꯥꯜꯄꯥꯜ ꯑꯣꯖꯥꯅꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯂꯥꯜꯄꯥꯜꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯃꯗꯨ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯇꯁ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯏꯁꯨ ꯑꯝꯇ ꯏꯔꯦꯁ ꯇꯧꯖꯒꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤ ꯑꯥꯔ ꯊꯝꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯒꯣꯕꯔꯅꯔꯅ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯕꯤ ꯖꯦ ꯄꯤꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅꯤ ꯑꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯁꯨ ꯕꯤ ꯖꯦ ꯄꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯀꯨꯂꯦꯁꯟꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯀꯨꯂꯦꯁꯟ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯅ प्रजादी तप्तै वारेब सोमदे सुम स्पेकुलेशन लेब कांदा सिगी चेरक्सिदा अखोगी इशू अनि थोलेब ngasai thambigri sumana ihanam da political se ebe thamjageba political sida akoina haina internal democracy leite sine akoi haiti ai pustok jodosi internal democracy leite haimata haibi karigino hakanda akoigi atopa country map da yingbiu leader du matik chadi haitari moi vote toraga tok sindokpagi internal democracy um lei even prime minister forum silli sumai tawda madu internal democracy haise akoigi india da leibsi political parties sing high command culture haise akoigi masi kanone military word politics ka chana daba nazi sing na sena ba matak del new delhi na decide toraga man apam ra sum khan ba new delhi na loina control to federal structure like tabase masi gi structure se masi dagi masi ne hojik lai rise aduna everything akoi sida leiri me am se new delhi na loi decide to doine ba center na loi decide to doine ba aduna akoi sida leiri politics me am se new delhi na kamai torakani internal democracy haibadi karigumba akoi gi mla 31 leida de dum oire aduga 31 se majority out of 60 da मसीज मी कुंतरे न यादब मी मरी मंगा दंग यारबसु सेंटर न यारदी याय है दोना अखोइगी सिगी मणिपुर द लेब खंदी एनीवेयर इंडिया द लेब लीडरशिप मैम से सेंटर पेलहनबा सेंटर के लीडर द मान लॉबी तौबा याननब मदुम दोइना चली अदुना मसीगी सिना मसी कदा द रिफ्लेक्ट तौर कैम तब मसोना सेंटर यानम चलिङाय द अखोइगी आइबु बेक तौरगा मखोइगी सपोर्ट कारइबा मैम से मखोइ सि पेलहनदबा मखोइ पेलहनदबा से आथयम चेलेबा मसी करी गन हम मसी मोय पेलक्तदी मोयगी रिवोल्ट अमा लाए मसी रिवोल्ट से याम ओपनली लागते अदुबो ओपनली लाबदी मनुंग याम लेरबनी सिने थमजरिस हाइदी मिनिस्टर अमना हाइराबा एमएलए अमना ओपनली हाइराबा से ओपन प्लेटफॉर्म द न्यूज़पेपर द अदि ओपन द प्लेटफॉर्म द कोई इमु मनुंग डिस्कशन तो बदना तब थोला बाय से मनुंग याम लेरबनी से थमजगे अरुगा इंटरनल डिवीजन से मसी कनाना सॉल्व तोगदा की हैब इशू लाइव इंटरनल डेमोक्रेसी लेतारदी जन पथाप अमा लेतारदी लीडरशिप प्रॉब्लम लेरे अमा खलसी हर यानरसी मा चाहिए अहुम मरि चलसी अनि उप अदु मा लेगदबने मसी की पॉलिटिक्स लेतबसिदा मसी कदाना सोके हैब मतम इंटरनल डेमोक्रेसी लेतबसिदा मणिपुर की प्रजा दा सोए अदि दिल्ली ने सुम पेन बसुम तौरगदि दिल्ली ने यारदि सुम तौनि तौरम अखोइ सिदा सुम प्रॉब्लम अमा लेरक्तरेब अदु मसी तौरक तौबसि मयामना चिंगनाबमना अखोइगी मसी से सुम यंकांदा इवन तौरा फब पिया थम तौर कोई सुप्रीम कोर्ट चपे याय ना अखोइगी बोमाई केसता 9 जजेस ना फंबदा कैलोना पिया थंगी बसे खरमना एक्सेप्ट तौई खरमना रिजेक्ट तौएब मसी तौरिसे मसी करिगना मतबदा पिया राइसे इमरजेंसी मतम लेबाक लोइन होता लेबाक से कायरानी है मतबदा थंबनेब मदुगी सिचुएशन दु द सेंटर ना गवर्नर ने रिकमेंड तौरा मतुंगदा सेंटर ना थंबकदबनेब गवर्नर आइसिसु हाई साबाइदुनी न्यू दिल्ली ने अपॉइंट तौबनी मसीगी प्रोसेस से सुम येम मतम अखोइना सुप्रीम कोर्ट के केदा चपकतरा है सुबियं कांदा अखोइगी मसीदा याम कन्ना सिनरि मसी करिगना कांदा इवन अखोइगी इंदिरा गांधी मतम दे येंगो इंदिरा गांधी से 44 टाइम्स मागी ओन गवर्नमेंट से मा लौथोएब अभी ताडी इंटरनल डेमोक्रेसी लेतबनिना सेंटर ना लोई डिसाइड तब अदर सेंटर ना लोई पाइसे सेंटर ने मैनिपुलेट तौताडी अखोइगी फेडरल स्ट्रक्चर नुंगाइब सिचुएशन से लाक्ति है बिसिमा थमजगेब मथंग द अखोइ नुंग लाइसिना मोगी इंटरनेट पॉलिटिक्स लेतबने कनादा सोके हैबम लाइब मसी कनादा सोके द मणिपुर प्रजा सोएब मणिपुर प्रजा द कैदा सोलके है मतमदा हौजिक यिंबियोब मसाइ थंबि कांदा करिगुंबा मासे लौथोकतबे लोइ तोक्रसेब हौजिक ओइबिरियेब हौजिक मयामगि दमकता तौबिनि हाइबिरियेब हौजिक मणिपुर प्रजाना फंबदा यानाना इशू अमा हौजिक खो जाना थंबिखि सुमाइना यानाना कोइ सिक्युरिटी थमसेब सिक्युरिटी इशू लौकतसेब मे 30 होबदगी नंगसी फौदा मी चनी यांखै चनी हुंफु लेतबसिदा मी क्या फारबगे हाबसे मसीगी एक्शन टेकन रिपोर्ट मसीगी अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट अमन लेबगी मागी प्रोग्रेस रिपोर्ट मसीगी से प्रजादा पिफम थोएब मसी कदा द पिनी असेंबली द पिगदबने अदुगे असेंबली से मणिपुर इरांग थो मतुना क्या फाइ हन फमगी बिसु असेंबली से था तरुक मनुंग अमुतंग फमदबी यारोय हाबदिना गवर्नमेंट काय दुनिना मिंगदगी ओइना 6 months ता अमुमु फमबसे अमुन लास्ट फमगी जुसु कुइसले होजिक था तरुक फारकदोरे अदुना अमुमु सुम फमदबसेना
पब्लिक आइड तौर थबक से गवर्नमेंट से प्रजा खनगी अकाउंटेबल थबक से प्रजा रिपोर्ट थमक प्रजा से साउरेब प्रजा से साउरबीना प्रजा से मखन मखन हारपगी इशू लाएब इशू से इंटरनेट डेमोक्रेसी लेते सेंटर डिसीजन फजन लौरक्तरे प्रजा साउरे सिक्यूरिटी से प्रजा मैम हंगेब मी मैम फाद्रे फरे हदक मी तरु एग्जांपल लौसेब अखोई नुपा मचामा लिंथोई हेमांजित का अखोई फाखरे बॉडी गवर्नमेंट तादि मदुगी केसेस दा हौजी फाउंड मणिपुर गवर्नमेंट ना अखोई एनआईए गा सीबीआई गा दी सिनाग सेंटर ना पाइखरे एनआईए गा सेंटर गा द चलगा एनआईए गा सीबीआई गा से इंडिया गवर्नमेंट की एजेंसी ने न्यू दिल्ली ना कंट्रोल तौबने होम मिनिस्ट्री ना अतोप कंट्री ना तौब नतेब परस्यू तौरगा मणिपुर प्रोग्रेस रिपोर्ट मा पीदबसे मसिजु प्रजा याम सावे प्रजा मयाम द मी सिराबा लैंड एंड प्रॉपर्टी गालक्तरबा अदुर प्रजा से सुम सावरकनेबा अदुर प्रजा से सुम सावरे अदुगा अनदर मसिगे सुम थेंदर पकानसिदा अमा मयाम न उदबा म उइबा मयाम उदब से काइन हाकांदा एजुकेशन इकोनॉमी अदुगा मणिपुर की सिक्योरिटी अदुगा मियोबगी वाखन से वाखन द सोसाइटी अमा लेबा मतम द वाखन सिना कइबा कीराबा न्यू जेनरेशन से कीराब नहा से कन्फ्यूजन लेराब अदुतादी मणिपुर की फ्यूचर लेतेब अदुना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर अखोइना हारिसे अखोई एनीबॉडी लेबा अखोइ दरकार लेतेब अखोइना हारिसे एनीबॉडी लेबसे बीजेपी ने डिसाइड तौगदबनी सेंटर ने डिसाइड तौगदबनी बीजेपी की स्टेट लेजिस्लेचर मोइ लेबा मोइ की 30+ तुनि डिसाइड तौजगदबने अदो जस्ट सते हजिक लाइ होम दी मियाम सावरकान मियाम यो हौर कांदा लुसिंग बसिंग म्यूट सिंगी युम अटैक तो हौसले सिदगी अखोई इरांगी मियामगी इहौजी नमदन होनबद गवर्नमेंट की साइड की कर्फ्यू थमजले मतम कक्तब कर्फ्यू थमजले इंटरनेट बैन तौसले मसिन ओन ओरगा कर्फ्यू थंबा इंटरनेट थिंगिरमसन ओरगा मयूरसिंग द सॉन्ग अकाय पीरे स्कूल कॉलेज नौना हजि हदक हांगदोरप कुइद्रि मतम सांग थिंगजलो मतुंग द सिगुंबा एडमिनिस्ट्रेशन है बतारे सिगुंबा मखल की एडमिनिस्ट्रेशन मियाम सावहनबा मियाम इरांग हरोकपा इरांग नमदनबा कर्फ्यू थमजनबा टियर गैस सेल रबर बुलेट काप अमु तनखाइबा कर्फ्यू थमजनबा इंटरनेट बैन थोसनबा सिसुम चथर लेरगदि मणिपुर द फॉर द लास्ट मोर देन 18 months सिगी एडमिनिस्ट्रेशन जी सिगी स्टाइल जिम चथर लाइ हेतारे अखोई सिगी पोसि लाक्तनो मोंग द तोहन के तारदि करि हाबिनि लालपाल हौजी चथरी सिस्टम से मसे सिस्टम से कमाइन तोगेदा करिगुम गवर्नमेंट सोयरबा कोबे सपोज अखोई मेथड लेयुसे रेस्पोंसिबिलिटी कानानो असम राइफल्स मणिपुर पुलिस ने मधु अखोइना मणिपुर पुलिस का असम राइफल्स अखोइना बैन तोबा याब्रो यादियो मोगी तौगदब थबक एक्टिवेट तौगदबने अखोइना प्रजाना थिंब मोई थिंबसु यादेब अदगी अनदर मथंग मथंग सुम तौ कांजर मसी इन्वेस्टिगेट तौच कनानो एनआईए सीबीआई मणिपुर पुलिस मखोइ अखोइना क्लोज डाउन तौरे नोइ फज इन्वेस्टिगेट तौएना तौबा यादेब अदुना थिंजनबा अदुगा मिगी एक्टिविटी मुथतपसे गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर न तौबसे मसी यानामद यादे मसी ग्रोस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स नेब ग्रोस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स नतर म्यू बेगे वाखलोना खनबा नॉर्मल एक्टिविटी अदुगा म्यू बेगे सर्वाइवल अटैक तौब पॉलिसी नि हेले थमजगे मसी फत्ते अदुगा मसी तौगे हाइतारदी ngasai ena chaijabdo asam rifle na mi kapa thingena asam rifle koi ben tawdedana adudaga karium irang am thuena accident na thuena hojik gari accident thuena entire gari ngasi ga heine thoba yaroi hai tardi administration je karino justice je karino ha question am lakane ba akoi na harina any decision logo je weightage ama pros and cons ama kadai da mangi kadai da thingi aduga thingena khalabadi hojikti akoi gi achou chou ba giant akoi gi platform me Microsoft na pai ba Facebook na pai se mo gi server hojikti India da leba yam yawre अदुदा रुम क्लोज डाउन तौबा याय फेसबुक मोइन अरु वर्क तौज तारे मोगी लेवल दा आदि मोगी इंटेलेक्चुअल मैम बेंगनी प्रोफेशनल मैम बेंगनी इंजीनियर मैम बेंगनी कदाई कदाई दा तौबा यागे हाबो थिंजन बगी कल्चर जे फते मसिगी सुम थिंजन बसिना सोसाइटी से सिलाई अदुना आइना थमजनिंगना सुम थिंजले आदि करुम आइना वॉइस तौरे अरुसु क्रश तौरे साउनिंग दा मीना कदुम तौरे अरुसु क्रश तौरे अदु तादि मियोय बगी वाखनगी फुदोकफम अदगी कंप्लेन तौफम अमता लेरक्तदी सोसाइटी अमा लेबगी डेमोक्रेटिक नेशन अमा हाइबगी डेमोक्रेटिक स्टेट अमा हाइबगी महाउ करकी मैम द मणिपुर की प्रजा न फंगदे मसी प्रजा मैम द फंगद्रि खैदी मणिपुर की इरांग से लेनी अदुबु गसाई अखोगी सेंटेंस अमा दाइना लोसन जम मतम द मसी कदाइ द तौगदगे हाकाद कनाना तौदोइनो हाइबम लाएबा कनाना तौदोइनो हाकांद करिगुंबा स्टेट न करिगुंबा याम कना ngamaktaba adu tadi civil society gi role ama layeba civil society se masida kanan to ka civil society se number 1 mase vision ama yawadaba neba vision adu mase number 2 plan ama legadaba neba plan leitana
kena tau bayar number 3 da magi leadership nei basina leadership se mayam ju hoiraga aina masi tauge hai matam da mayam yaga da bane ba masi leadership se leita ta di yune entire South Africa gi anti apartheid movement do Nelson Mandela na lead tauri matam da internet lai bande tem nei banate Indian freedom movement mi amtana Indian National Congress ka Mahatma Gandhi magi makha lai me lead tauri bane ba madugi tauba ba madu thajaba yaba masi yana kai da ka legi sacrifice toba masa dedicate toba lebak ta mian thajagada magi monetary benefit atopa personal benefit ke toba adum leader thola adum organization thola kanda Manipur gi civil society me amte unify toba ngamni okay yam ngai je oja satya yam phaja wa hum ne ba tare Manipur da hojik le riba administration si miam gi apam mayok ta miam gi ihul khangna pangthok pangamba administration system amadi oidre habagi wa hum dunia kari gnor ga hojik si miam gi ihok sinam dan hon of the makal makha kya gi kanoni Leingakpashing na chathar fc curfew thamjan ba koi human rights ki against ha ba tare curfew thamjan ba internet ban toksan ba sin sing ba tong atam ba ta hoida ba thaba hai tare marina issue si losin hon ba da government ki makhai digi matik sana tom thokba thabuk sing si tawdre habagi hum dum di oire